Sanibonani-ke bafowethu, njengoba sesifile-ke ku-YouTube le i-full video ngi-explainer cause ku-TikTok naku-Facebook ngisuke ngishesha cause i-video akumele ibe yinde, abantu basuke bengeke bekwazi ukuyibuka i-video ende. So la kuba lula nakhona futhi abasivumeli ukuthi sifake ama-video amade kakhulu. So la ku-YouTube kuba lula ukuthi ngenzeni, ngifake i-video ende ethi ukuba xaxana, i-video ezokwazi ukuthi ulalele step by step ukuthi kwenziwa kanjani. Bafowethu, ngiyaqugquzela ukuthi uma ufika epage-ini ulike le video bese uyasubscribe, bese uyakhomenta usho ukuthi yilaphi lo usalela khona. Ikhona nami kuzoba lula ukuthi ngazi ukuthi bese ngifunda ama-comment, sengihleli phansi ngifunda ama-comment ukuthi okay, umuntu ulahleka la, mhlawumbe ilaphi le kumele ngimbuyisele khona, lo ulahleka la, mhlawumbe ilaphi le kumele ngimbuyisele khona. Kuba lula kumina ukuthi ngenze leyo nto because mase ngihleli phansi ngisho sengifunda kahle ama-comment ukuthi okay, lo uthi ukwenze kanje, ngibone ukuthi inkinga ila, ubhede la, kumele alungise la. So bafuna ngiyaqugquzela ukuthi uyilike i-video bese uyasubscribe. Uma ucofa usubscribe ikusizaphi lento, ikusiza ukuthi mengidedele ngividio mhlawumbe sengiphendula lo muntu nawe ulibone iphutha lakho ukuthi ngibhede la, angilalelisanga, ngabuka ivideo e-wrong, ngenza into e-wrong. So uma usubscribe-ke leyo nto iyakusiza ukuthi mengiposta ivideo ukwazi ukuthi bekutshene ukuthi hayibo ukwanele useposta ivideo. Kodwa uma uzodlula ubuke nje bese uyadlula bese ukhala ngokuthi izinto azisebenzi, kodwa ulike usubscribe, lento ebalekile ukuthi uyenze. Mina ngazi ukuthi usu-expecteni, so ngiyaqugquzela bafethu ukuthi ulike bese uyasubscribe. Ikhona ama-video uzowabona, and futhi mina ngazi umuntu ukuthi uma engasubscribe kodwa expect ukuthi izinto zimsebenzele kusuka, kodwa sikho lapha ngifuna ukuba mude. Uzongitholelani? Uzongitholela lesigubhu ilesi esincane, akusona-ke lesi esikhulu kulokhu. Kule combo akusona lesigubhu esikhulu, lesigubhu akusona esikhulu kule combo. So kule combo nje kube lesigubhu bese ngifakela amanzi. Lesi-ke ilesi Sprite, uyabo kule nto labo layini lapha, nabo layini la kule nto ye-Sprite, uyabo bona uzogcinisa khona. Kwamanye basuke bela kusona ugcinisa kulo layini osuke ukhona. Uzowafaka lamanzi ne, uthi usuwafakile bese wenzani, ngitholela ucinnamon, nawu cinnamon, akazi noma uzovela kahle, nawu cinnamon, yabo. Uthi bese usuwutholile ucinnamon bese wenzani, uzongithathela usawoti, nawu usawoti, bese wenzani, ngitholela inkomishi bese ngitholela ihlamvu. Mina-ke prior ngenza ivideo bese kade sengilihlephulile ihlamvu, kodwa phela likho iphutha athi bengenza ivideo so bese lihlephukile lami kodwa sikho lapha. Bese wenzani, ungitholela nje imali emhlophe-ke, nayo imali emhlophe le ngihlale ngikhuluma ngayo, abantu bengibuza ukuthi yini imali emhlophe. Bafowethu, ngiphinde futhi ukuthi ngiyaqugquzela ukuthi ngesikhathi ubuka ivideo like usubscribe, ikhona amanye amavideo uzowabona. Inkukhu zami ningixolele ziyahlupha kodwa-ke asikho lapho. Okay bafowethu, uzongithathela inkomishi ne, ungithathele ihlamvu. Okay, before sizifike enkomishini la bafowethu, angike ngibeke le mali le phansi because la sinesikhathi sonke. Uzothatha usawoti uthele ka left, uthatha ucinnamon uthele ka right, isandla. Uthi bese usukuphethe, angifuni ukuthi ivideo ibe yinde so ngizozama ukuthi ngingatheli, yabo ngimosha isikhathi. Uthi bese usukuthelile kanjalo bese wenzani na, uthatha ihlamvu. Okay, shuthi ihlamvu noma ungalibeka prior, ikhona ngeke chithe then bese uthela usawoti, ucinnamon bese uthela usawoti ngapha. Bese wenzani, uthatha nabo 2 rand laba. Ngiyathemba bafethu ukuthi ngi-audible lapho ivideo iyazwakala ukuthi ngithini. Bese uthatha kanje usuyakubeka kanje, yabo. Uthatha ikhadi lakho olisebenzisayo libeka kanje. So usuyabona ukuthi lana izinto zo3, ihlamvu ngaphansi, kube imali eyo2 rand, kube ikhadi lakho olisebenzisayo mawuthenga izinto. Uzobe usubeka kanje, yabo, ubeke kanje. Bese emva kwaloko uyakurabha usho yonke imali oyifisayo, uyarabha, uyacela, uthi usukwenzile bese straight ukwenzile uthatha inkomishi yakho le, yabo. Ubonile kubelula kanjani, ukufaka phakathi usuyathintitha yonke into, bese wenza kanje. Uzothatha amanzi akho lawa, uthatha amanzi akho uthi 1, uthi 2, uthi 3, uyawathela, yabo. 1, 2, 3 kuphela, ubeke eceleni isigubhu. Uphinde futhi uthathele ucinnamon encane uyithele, uthatha usawoti uyithele because angithi omunye uchithekile, so sesizama ukuthi ubuyise, yabo. Uthatha ukubuyisele, yabo.
Bafowethu ngiyaqhuquzela unjalo ngesikhathi ubuke le nto ngizohlangana inkumbuzo lesikhumbuzana ukuthi like usubscribe khona amavidiyo uzowabona. Yabo uthele bese usuthelile into ozobe usuyenza isilula ngale ndlela uye ekhoneni lekamera olala kulona. Uyabo omunye uyangibuza ukuthi mangilala nomuntu akukhathalelekile isiZulu leso bafowethu. Yabo it doesn't matter ngolimi londlebe yikhanyilanga. Yabo uyahamba ekhoneni lakho uyafika uyabeka nalesigubhu ubeka ndawonye kanje. Yabo bese wenzani ke ungilindela nje 20 days ngakusasa ikhadi lakho uyalithatha uyolisebenzisa awubusaliboyisi. Ngicathi ngizwakele bafowethu angazi noma ngizwakele. Ngiyacela bafowethu ni like ni subscribe amanye amavidiyo ngisazowadedela mengithola nje isikhathi sokuthi ngifunde ama comment uma ukhomenta uyazisiza na ukuthi ngifunde comment yakho bese kuba lula ukuthi ngireply. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ni like ni subscribe iloko nje kumina. Okunye bafowethu uthi ku Facebook ngikhona ngukwanele Mbhense, ku TikTok ngikhona ngukwanele Mbhense, ku YouTube ke nakho ngikhona ngukwanele Mbhense. Instagram bengakabi nawo akuyona iplatform ekade ngisakubeka kuyona kusayiwona nje lawa ngisatholakala kubona wamathathu no WhatsApp akuyona iplatform futhi enginayo. So nje ngizozama ukuthi kubile ama platform kodwa mesikhula ngizozama futhi ukuthi amanye ngiwakho WhatsApp usikwazi ukuthi iningi WhatsApp kube lula. Ngiyacela bafethu ni like and subscribe ngiyabonga.